Punyo akewo Dewa Ratu Agung dan Sapiro Wiyakti Gargido Manah Titian iri kenyataan kadimak napi kesane mawinan kadiasa puniko boyo joendon tios jantan sampun melarapan pasuecan ida sang yang widi Rosido raris tiang kapijo galah nemakin Giring Sapo Margan Ida Dua Putra Sugro Tabe Pakulo Mandatan Kenitulah Pemilih Ida Raden Mahalat Wanji Kaputro oleh Ida Sang Prabu Garjayo Iriki Renjagat Sunio Nogaro Idona sedang kasmaran Bueno Idone bakal ngartosin ke Prabu Ido anak Kiaku Sing gitu tuh Gitu kan tuh Dut Kini si Juci sampai nih ye pada naya diluring dong kelihatan kau dan bangun ngulang lah adi mayus bang harus madundun Dut bangun di panci Dut engken beli engken suami panci jangan ngejar ini nak oh ngajar beli gitu oh ngajar jang me barang kesu kadang ngajar bati semai ya nah barang-barang nggak ngejar itu jak dua nanti ya oh ngajar ini yang canggih berdiri dah
Si pesu nah. Tak beramai di hidup beliau. Lama saja. Dah udah dia boleh beliau. Ada penonton si pesu, kena boleh. Kemudian jangan dosa. Nak dot mau balik, engkem nigal ci. Okey. Bawa pedang bulan aja ci nigal, jadi bawa buktian nigal ci. Oh, nah jadi kalau edeng cang igal cang di nomor 1 aku ada. Oh, nomor 1. Vaksin pocol caling cenik belajar nigal. Nah, Ore dia cang belajar nigal. Nah, tinggal deh. suang kan. Lala lele. Nah, beli jangan beli cangkal mah gendeng dulu deh. Oh. Bibi anu lamun payung luar manyong. Gitu gendeng cie, cara gendeng anak TK, bibi anu, engkep tuh. Ya terus wale beli kan gendeng cang. Gendeng apa tuh? Bang, Cang. Ajak cancing igal, gitu igal, dia gendeng, deh. Igal. Bersiap beli? Bersiap, jangan bersiap nih, tos. Tengah Pandaman gen pandaman. Nyam Iya kan? gen. Bagus cang ini. Nang sih bagus, bagus cang. Rame. Rame. Wah, enggak lah. Rame saja penonton woi. Rame. Enggak li. Wih jenang beli nok nih. Gen di nang jangan mau yang baru. Lu bagus cang nenek. Mula pendidi ngajomi bawa pendidi. Iya nain ngabok masui. Nah, karena Iyo curiga aja. Kau lah si Jang. Benpok nih, benpok asal. Sasik apa? Oh, biến đạo lại. Belang nak Chi. Đập gác chi dòng lên. Mirip sila dendam pribadi tuh. Itu ada Ci, bangun kamu nilu mai. Ci ulah Cang. Coba kira Cang. Oh. Kecap oh, ini ya. Oh, bin. Aduh. Nhớ bay ơn chị. Betaro. Nyem yang munduhin Cang ajak hati ini. Yo. Tuh ketuk tangkah sama beli. Kok ketuk-ketuk. Nya ngejar Pak Teci di kalangan. Ya ngejar. Kini subuh agat sing tawang. Lajur sudah dikelidin. Bagian nih bagian madan peduman. Ini peduman di dewek. Ngelah hadi ke kini cenang. Engken dong. Hah? Engken. Jenang sih. Engken jenang Cang.
Konang sih. Bagus beli ya? Enggak? Cara untung. Ini ngenah bagus beli. Oh, Bagus nih. yang orang bagus. Papan cang. Bapak. Dadong cang orang bagus. Oh, dah dah sih. Dadong cang orang bagus. Ampuro. Oh, dadong cang papan cang orang bagus. Di Arjo cang paling bagus beli. Nah, Abang tawang beli. enggak apa rahasia sih bisa bagus gitu. Sing ada rahasia, uang kan kumis sedek. Oh, Tuh kumis di lawah gitu tuh apa sih marti itu tuh. kumis nih, Bo. Nih mau madan mau bau. Apa wibawa? Pengal ada. Weh. Jangan ngejengit bedi liun anak lu. Tuh, di San Pakulon. Malah beli buka kene. Mungkin beliin sih. Aduh, kumis ada lawah, mata nyempiar barak. Be. Keken kadang Bi, boleh cicang ini. Man keken beli. Mungkin. Oh, batuk je. Ya apa korang saja ini? Nah. Resap jangan. Kawan, antos cang sih. Oh. Sampai semangat toh. Pertama kali kan tinggal Arjo kene, Bo. Tinggal aja pertama kali. Oh. Jangan orang pasu mengejar pati cang. Ini, Bo. Oh, Telepon lo aja beli wijal benseo. mungkin. Main ngayah tinggal wijal. Bukan truk tangga. Sudah deh. Ah. Kan telepon nih. Wadah. Teleponnya kene nyacing ngegal, bacang baju kulen ber kene. Ketuk-ketuk tangga sak bukan doa. Jangan tawa cicang udah gitu. Udah. Kinga kliu jangan. Kayak jemaah pusing ngegal le kene. Tuh. Nah masuk ke kandang nih, tinggal jam. Oh, gitu. Nah. Kemudian sih ini. Nah lingsor ke lampang saya main ke kandang malu. Nah, apa ya kortang cang nih? Antau salin nah. Ngikir. Nah pikir mau kapang selain muter kalang saya keken. Oh, ya kortang cang. Ke semang muter kalang kene keken sih nggak? Cijak cang sing idang masaih cijak cang. Apa saya yang beli? Wih. Mestinya masaih ini paling utama tawang ci. Apa nih mau utama tuh? Lengci marah pasu ci ngegal mengendeng apa ci? Mengendeng anak TK. Bibi anu lamun payu luas manjes. Nang ci. Neh gending cang wale. Oh, Bibi anu cang kan? cara anak TK. Oh cara nak TK. Oh beli saya nih nggak gendeng atau beli ya? Sai sas. Nah yang bahasa saya nih mumpung nih bahasa saya. Oh, bahasa sai. Takon cang jadi. Oh, nah takon. Apa artinya langsung seman gending bibi anu tuh? Wih, akan mati. Bibi anu lamun payu luas manjes. Artinya ada anak jenik aja bibitnya luas manjes. Aduh lah aden jang no sudah argane lah aja di jang no. Jangan sih lo aja jangan Aduh patutnya beli cibang lah beli buka ke kene Eh. lah ati beli. Jangan sih lo Aduh. bangga sih patut nih. Aduh beli lah aden jang no. Oh. Nah, yang cara ci apa arti gending itu? Nah, di mana kene nah? Nah. Bibi Oh, anu. bibi anu. Oh, bibi anu. Bibi beli nu. Oh. Kamu lakon satu. Bibi beli nu betul. Nih, bibi, jangan. Pian bibi. Nih. Cara kumis Batman. Kumis Batman. Oh. Kumis can. Mirip sih banyak kumis can. Aduh, doji saya pakulon lah kumis keto. Ket Luang. Ket antara bibi cak kumis tuh. Doh, Beh. kayak canggih. Oh, mirip tukang payasa tuh nih. Again. Deman aja cang, kok beli kesemu bagus tentang cang. Jangan saya ada orang apa-apa ya orang payas ini pas orang mirip pada dendam. Dendam, berarti itu kan. Mirip pada dendam. Nah, ada nomor 2. Oh, nomor 2. Apa ya nak? Sabtu no. Oh. Lamun payu luang aja sen. Tuh, bayar. Gitu. Nah, apa arti ini? lamun payu luas manjos. Oh. Bibih beli tuh nih kan lu. Lu bibih beli kan. Sing kolok kan? Sing. Oh, sing nah. Aku makan? Aduh, Bo. Nah, Bibih beli angon luas manjos. Oh. Mana artinya makatang, terus artinya kebisan nih. Melahnya beli ngaba bibih beli pangseng ngulian ini bisa ngai luwung ngai jelek lan bisa masin masin. Oh, ulian bibih beli yang lang sama bibih. Siap, Cang. Abo bibih kan. Siap, Cang. Ken, kamu betul aja, Ken. Apa orang? Nah, ada gitu belinya enggak cang motor. Si itu. Ambul, Cang. Nah, nomor 3. Nah, nomor 3. Penasaran, Cang, sih.
apa tuh? Apa Jak tuh? naik, sing, ayo sing. Antang cang sing, antang tegak. Antang ya kakak. Oh, antang Nah, nomor dua antang. Oh. Antang tuh ada nama arti dua beli. Oh, apa? Antang yang nomor pertama tuh artinya ini mantang dijauh. Dibasang. Bawa dipasang. Bong, masa dibong? Ya dibong mati ya tuh. Aneh ngomorin mantang dibongin. Ya kulo. Tuh dialog sih ada. Nak cengek kita. Dija nak mantang. Nih. Ken Bang Kiang. Nih. Ken. Nih. Aduh, Bang Berak kadang cang pao neno. Nong sih. Ken Bang Kiang. Nih Bang Kiang. Aduh. Nih Bang Kiang. Aduh. Si. Wah. Nah. Nih Bang Kiang. Subur beli no. Subur cang. Nah. Subur. Nah. Ya diri sih. Kencengit sih, kencengit. Ayo nomor papat. Iat nain ngabo masui. Oh, yak nain ngabo masui. Oh, artinya. Yatno artinya berhati-hati. Oh, Musui marti musuh. musuh. Langan beli, ye nirago subang ngelah kebisan atau keduakan pasti bos yang ada demen ajak beli. Gitu. Pasti bos yang ada demen ajak beli. Macam saya mau mudik. Tepuknya beli sugih ajak bisa. Oh jadi liakin patro cara munyi-munyi di sosial media apa adane. Yang beli pas sukses pasti beli liakin no. Yang beli belajar pasti beli kedai no. Ya, Jang siap. Ada nak siap ya, Jang. Mirip loh. Jadi buat nih Galarjo. Berhasil beli Galarjo. Di muka rumah dia ada. Apa aja itu? Nyoh Jang teh. Kini cerita tulis sombong. Anyut lapar motor Jang mati not. Apa? Mati motor Jang. Tadi mati. Mati sama banjir. Ngapa? Lapang boh. Iya ampun motor Jang mati Jang abah mulai bicakal loh. Anyut. Nah, ini berbeda. Oh. Ada nomor 5 dulu ya. Hah? Nomor 5. Lima apa? Nomor 4 apa nomor 5? Sap sih, Neng. Lima. 5. Belang nak sekan ingat-ingat kan Lima. Bong muruk senten tekau. Tekau cepok ngatur. Kene pesunah. Nah. Yut ya. Cang bong nata munyi. Nah, siap Jang. Anyut mah di. Wak senten Eh. Apa cenawang? Nah. Cim menjajal ya gini, sen tawa aja di nomor 5. Nomor 5. Oh. Oh, kan siap sih. Antos Jang sih. Antos Jang. Ini malu cang pikir. tingkat kanan cang beli apa ya? Nah. Antos Jang sih. Tiok bundol lah. Tiok bundol. Cang sayur. Tiok bundol. Lapor sih tiok bundol. Yang tiok bundol sangi kengken ada. Mangan. Yang nak lengah